Nasekuseni mhlobo wami ngicela ukubingelela egameni lika Jesu Kristu. Sibonga umusa waNkulunkulu nothando lwakhe. Sibonga ukuthi namuhla usiphile lokhu kuphila. Ngoba imihla nemalanga nguye lo sentela umusa. Lo sinika kuphila. uNkulunkulu longedulo kwako konke. Mhlobo wami namhlanje nekuseni ngicela sesibuke lifu laNkulunkulu sikanye kanye. Sibuke lifu laNkulunkulu lapho khona ayala mine, lapho khona ayala wena. Ngifuna sibuke isihloko lesithi The cry of your workers has reached the ears of God. Sihloko lengicela ukuthi sisibuke namhlanje ekuseni egameni lika Jesu. Lapho khona sitholakala evini laNkulunkulu encwadini yaJakobe 5 verse 4. Nkosi yami. Kulapho khona ngisusele khona lesi sihloko ngekusidwa nguNkulunkulu. Ngihlushwa ngulendzaba yebaqashi nebasebenzi. Lifu laNkulunkulu lana lifeta lamagama. uNkulunkulu abekhuluma nebantfu lababaqashi. Mane nakakhuluma la uNkulunkulu abekhuluma ngebantfu laba-rich. Angathi lokho ukuthi ngabe kubangelwa yini. Umuntu lo rich akusilula ukuthi abhadale basebenzi bakhe. Noma imali ingaba yinengi kangakanani. Akukho lula ukuthi basebenzi bakhe ababhadale. Lana ke umbhali ufeta lamagama uthi kukhala kwebasebenzi bakho kufikile kuJehova. Mawungake uhlale nje endaweni la ukhona khona ungavumelana nami lokuthi bantfu labanjingi lababhadalani. Kumoya lo la ngekhathi empilweni takho. Akusebenzise nje akusebenzisele limahhala. Nibe benivumelene kahle lokuthi lo msebenzi lona ngitawuthola imali lengaka but nase kumele akubhadale kungasabi njalo abese ufuna indlela la kangakhona kukwenda lokuthi angakhona ukubhadala ente kwangathi uyahamba ngane utakubuya athe kuqothela mase kusikhathi sekushayisa akuqothele afune kubona ukuthi uyasebenza uthole ukuthi nakaqhamuka nje Nkosi yami bosathi nje kuyawunathemani athi nasafika athi wena ufuni kusebenza wena ufuni kusebenza buka phela nyalo ukuthi wendana. Lendzaba lena iyangihlupha empilweni yami. You rather fane ube bethe sisebenza ngoba umuntu ungumfanekiso waNkulunkulu. Ngalesikhathi mawudoja umuntu funa ukuthi wathi lokuthi udoja Jehova. That's why amabhizinisi lamanengi phela afeyila along the way because arana ngaphansi kwesiqalekiso. Basebenza imihla nemalanga bayakhala ngenxa yetimali tabo letingakabhadalwa. Tinyembe titakhe matehla kunendvotsa letikhongotelako nguJehova. Mama sekumele kubhadalwe bantu ekupheleni kwenyanga bese kuba lukhuni noma imali khona. Lo muntu usebenzile phela kunebantwana kunemabhills lokumele awabhadale in time. Uthole ukuthi akana uhola utaza hole ngale kwenyanga seyiphelile. Nkosi yami lokhu against even ilaw yelive.
kuhola komuntu kufanele ukuthi always kube ngala kwenyanga. If nakumele hore January kufanele hore January not February. Inyanga nenyanga tinyanga tifanani. Nkosi yami, lo mbhali ke lana ufethela amagama uthi lokukhala kwalabantu kwalabasebenzi kufikile emahlebeni asimakathi. Nkosi yami, Jesu silekelele, fikile emahlebeni asimakathi. Lokusho ukuthi mangabe wehluleka kubhadala abasebenzi bakho, kukhala kwabo kuyongena kuJehova. Nakanjani ke Jehova ngeke ahlale angabalweli, ngeke ahlale angabaphumelelisi kule mthandazo yabo labayentayo tehlethe inyembezi. Nkosi yami, ngenxa yokuthaka kabhadalo nakulento lehlupha abantu abakhe, ngiyamthandaza uNkulunkulu angisitha ngilekelele. Ngiyabona indvo leyivisa buhlungu la emhlabeni. Mawusengake wakubona lokho, ucabanga lokho ukuthi lo mfundisi lona ukhuluma indvo langathathi. Ngiyathi lokho ukuthi liqiniso liyahlaba ngumuntu. Kunohlobo lwema families lothola ukuthi la khaya linebasiti, maybe kuna kitchen girl, maybe kuna garden boy. Lo mange waleli khaya abe inkinga, nasekumele ukholelwe njalo uyamqosha umsebenzi, sihamba standard, uyahamba garden boy, kubuye lo musha. Cabanga ukuthi Jehova akakuboni lo, uNkulunkulu ahlele ezulwini uyakubona. Ngiyakushena singalela amalanga uNkulunkulu uyawuphendula, uyathina saphendula uyawukhala lezimathosi. Ahamba umfane bantu, ahamba angalitholanga liholo lakhe. Nkosi yami, tehlethi lanzelane bengisebentile but liholo lami angalithola. Imvamiso mangabe lo make ayinkinga, lo babe uba kahle, kungaba ngilobabe lo inkinga, lo mama uba kahle. Akhona madoda la kusebenzisa mahala, akusebenzise kusukela ekushekseni ujulu kube mandi, uthi nje uze sabe ube mhlophe liswayi, ubheke ethi inzambama phela ngiyawuthola liholo lami, ungede walithola. Ubheke ukuthi ina kuphela inyanga utawuthola liholo lakho, ungabasalithola. Nkosi yami, bathi nabaqala abantu nabakukhuluma bese uthi bayangenyani, abakwenyani nguletendo takho, ngulendlela lithina lifa lebhizinisi lakho. Bathi nasebakhuluma kuthi phela lo kwakunjinga lo, Nkosi yami, bekungisoza imali tonke timbo takhe tahamba tabheka phansi ngenxa yokungabhadali basebenzi. Bhadala abasebenzi bakho ngesikhathi. Makwentekile kwaba nema problems, lithi lifla uNkulunkulu, my God or my Father, makungendeki lishone lilanga solokubambe ini, ubambe luholo lesisebenzi sakho. Lokusho ukuthi nakwenteka ulibambile kwaze kwashona lilanga, nyalo sewende into lephambene nelifla uNkulunkulu, sewende sono. Lokusho ukuthi kutaba nema consequences aleyo nto leyo loyentile. Kungenteka enteke kuwe noma asale enteka kubantwana bakho, bangathi bantwana lokhu sikwendekani kani ngibabe wabo lebekade angababhadali basebenzi bakhe. Nkosi yami, Jesu silekelele, akubhadalwe labasebenzi emakhaya. Khala kwabaholi kwebasebenzi bakho kufinyelele emahlebeni asimakazi.
uyabona kunema companies lamakhulu la Nkosi yami, uyabona masekutiwa endzabeni yekwokuthi kumele kwentiwe increment. Nkosi yami, i-increment ayenyuki noma timali noma tintfo noma intsengo seyenyukile, but i-increment yayo le company le yahlala kungu-2.5. Ayenyuki, ayentini, my God or my Father, but tintfo tiyenyuka. Nkosi, hayi ngoba akanayo imali, unayo ngemoya wekwethelele. Unga-understand lokhu thina ngabaholeli basebenzi bakho, lokho kusiqalekiso, lokho kuyawumelana nawe, lokho uyawudilanza ngakho. Nkosi yami, ehluleke kuninga basebenzi ba i-increment of 2.5. ufe bathi lapha kuvele sehlakalo lapha laka my God or my Father, kuvele sehlakalo endaweni thide evelele thide, ufe kuthiwe leyo company leyo indikele nga-10 million. Nkosi yami, uthole ukuthi labasebenzi le increment lebe bayifuna, bebafuna nje only 2 rand kuphela, but nyalo sowukhiphile wakhipha 10 million, wahamba wanikela ngaye, wakuleso sewawathina uyanikela, akukusithi kunikela kanti urana ngaphansi kwesiqalekiso. Sekungabanaki basebenzi bakho, sekubamba imaholo ebasebenzi bakho. Nkosi yami, siyabadinga abohulumende labatawulahati lifu la Nkulunkulu lokwakuthi if nangeke wakhokhe ema-payment ema-workers akho, loko kusiqalekisa, loko kwenta loko kuthi live liyemuva noma bekade lingasama kanjalo litawubuyela emuva because lirana ngaphansi kwesiqalekiso uNkulunkulu against lona. Kukethule kuma-increment athule athi nya kunebantu nje labangema-chaos man. Uyazi kunebantu labangenile kuma-companies labakhona bafanana ne-Master 900, bafanana nesihlafa. Mama kumele kukhulunywe ngendaba yema-increment, babambe lesikhwama kwangathi ngesabo, siyadinga abantu banabo MD labahlakaniphile. Life leMaswati ngabe likhashana, asibambe lesikhwama basibambisise kanti usibambela lokho ukuthi kusale ihetana yabo. Nkosi yami, baniqinzethele kanti umqashi abe batshenile lokho ukuthi hayi Nkosi yami, ningahamba nikhulume nize nifike lapha yana ku-7.5 beme ku-2.5 nabakhuphukile beme ku-3 bathi bangakhweshi. Ungababona bahamba ngetimotolo letinkulu uze uthi wena hayi labantu cha bayahola, labantu laba hayi Nkosi yami kanti kude imali yemkhwabaniso, bakhwabanisa imali lebe kumele iye kubasebenzi. Nkosi yami, bayibambile, ubone emakhaya labawakhile uze wena uhawukele uthi Nkosi yami, leli khaya lelihle kanjena nami fanele ngibe nelami, kanti uhawukela into lesiqalekiso, uhawukela into lengaphansi kwembubhiso. Nkosi yami, sengifuna kuthandaza manje egameni likaJesu. Tilunga ebhizinisini lakho ngale ndlela lo wenta ngayo. Mangabe kunema-problems ekuholeleni basebenzi bakho, hlala nabo phansi, khulumisane nabo kuze utawuphuma, kuze utawuphunyula ngaphansi kwesiqalekiso. Basebenzi sisebentile, akukahambi kahle kule nyanga. Ngicela ukuthi nilale kwami bantu abami, ngoba bantu abami batakufa, abantu abakho kunekubinza nje. Baba bathe bagade ama-SMS latawuqhamuka. Nkosi yami, ngoba naloko ama-SMS kwa-MTN kusigilisa iziga mani. Uthole ukuthi ubhekabheke ukuthi kube khona lo kungenawo, kube soloku nje kubheke kungena nje bospini. Nkosi yami, hey Jesu silekelele. Babathe bakhathile bantu ababantu kube bethe, babathe ukuthi uhlola leyo SMS. Funa kuthandaza manje, funa kuthandaza manje, siyaye ekhaya ezulwini.
siyaya ekhaya ezulwini. Konke lokwendile bowathi ukuthi lamahola labasebenzi ayangimangalela phambi kwaNkulunkulu. Funa kuthandaza manje. Ungakuthi indvodza yakho uthi ibheke phansi. Ungakuthi indvodza ecompany yakho uthi ingalungi. Kungenxa yokuthi ubambe emaholo abo. Jehova angijehova asezulwini. Kungako noma ngawusebentile bangakubhadali nangesikhathi. Ngilamaholo alabasebenzi lo wabambile. Ngifuna kuthandaza manje. Ngifuna kuthandaza manje. Khala kwebasebenzi kufikile uNkulunkulu. Labantu labahamba ungababhadalanga. Bowathi lokho ukuthi khala kwabo uNkulunkulu wakukhongotela. Funa kuthandaza manje. Kunebantu labarwana ngaphansi isitalekiso. Isitalekiso sekubambe emaholo ebasebenzi. Ulusile kakho. But ungathi ema-date awazi. Kodwa wena nakumele uhole uyayazi i-date ukuthi kumele uhole mhla ka-25. Nakumele uhole uyayazi i-date ukuthi kumele uthole mhla ka-21. Kumele uhole mhla ka-22. Uyazi lokuthi kumele uhole mhla ka-30. Uyazi lokuthi kumele uhole mhla ka-31. But mase kumele kuhole belusi bakho. Awusawathi ema-date. Utenda umuntu ongathi sohanjelwe ingqondo. Kana ingqondo iphelele ithe saka. Ngifuna kuthandaza manje. Ukhala kwebelusi bakho. Kufikile kuJehova. Tindvo ngeke tikulungele. Uyawucabanga ukuthi bakuloyile kana uthi loya wena. Ngekubamba emaholo ebasebenzi. Maye bakwakhele lendlu. Yaba yinhle. Kepha bese kumele ukuthi bese uyambhadala lo Meselanda. Kuthena sekumele umbhadale eMeselanda kusefakala. So indoda le create ama story. Nkosi yami. So uguquka waba journalist wena. Wona la kakwathiko kubeka indaba. Wona la kakwathiko. Lokho kusakhulume ema stories from nowhere. Nkosi yami. Liholo lemsebenzi wakho liyakhala kuJehova. Ngikhuluma nawe MT. Ngikhuluma nawe namhlanje. Kunohlobo labo manager. Na sekumele libhadale bantu, alikhona ukubabhadala. Athi noma sebentile ngoba wehluleke eqeda stoko. Kushene amabhalane ukuthi mkhokhe angabhali. Asengutshene ukuthi isanlawful lokho. Unlawful lamhlabeni kangakanani ezulwini. Funa kuthandaza manje egameni lika Jesu. Uyawuthi bakuloyile kana ukaloywa. Wena uthi loya wena. Bantu bayathanda lokuthi bathi baloyiwe. Kanti bathi loya bona. Caphela izenzo zakho. Izenzo zakho zingaguquka empilweni yakho zibe sikhali. Izenzo zakho zingaguquka zibuye zikubulale ibulale impilo yabantwana bakho. Funa kuthandaza manje egameni lika Jesu. Ligama lakho liphilile Baba wethu ongcwele. Lingetulu babe kwemagama onke. Lingeke babe lalinganiswa. Mandla moya lwengcwele. Ungusimakathe babe nanamuhla eksene egameni lika Jesu Kristu. So ukhulumile uNkulunkulu. Khulume nami Nkosi, wakhuluma nomlaleli. Mandla moya lwengcwele waNkulunkulu. Silekelele Jehova wabo Jehova. Ukhulume nabo MD babe bema companies. Baba wethu lwengcwele wakhuluma babe nabo MDs mandla mwalo ingcwele. Jehova bemafe. uNkulunkulu wasezulwini ngosimakathe onguJehova nasekuseni. uNkulunkulu silekelele ngokwamandla akhe asezulwini. Ngaphandle kwakho babe silide lelide. Makuphakanyiswe amandla akho uNkulunkulu. Nanamuhla umlaleli Inkosi asefa lenshumayelo le ngamniketi babe kuthula
Baba wethu longcwele, ulethe babethi nguquke engqondweni yakhe nasenhlitweni yakhe. Lokho babe ngikunikela ngekholwa in the mighty name Jesus Christ, amen. Nkulunkulu angibusisele wena in the mighty name Jesus. Usathatha ushintsho empilweni yakho. Siyambonga kuNkulunkulu. Bani ngilobusisekile ebudeni bosuku. Siyabonga.